Ma say sa keo paran ka honoria gitu isa kono. Orang wot we ran kale me sak tua won we ko pur ko san tu. Daran ka kan katla motai tai bang katian low we ban ulian tai tio gitaran wan paron peres en ka ulian tai tio ya low ndo ngata we. Kalanan kamu speaker tail uya kieu manan kuburai ban san tail kapagap o maing samat kutso di labalap veteran maku kalangan sabun man gilim pagparabot besuto gil wakla kalangan nir maing samat kut labalap bagi sabun mar kosan dian ranwat Esnakin maur kailan paluar ragat yang mana menkit kan maur konot ranwat kanan nir pui di kaitek sang niat puya ramas makin kawai sabun mar kosenet pui sabun mar lembakomna sudah gil puya ramas kalangan dabala penir maiksa onat pan paruan taulan nat chol pugo digilip pukair kajen di yang mana menkit sebulik maramu yo pagi yuran geren parna sabun mar geren kamera yang sarawi when mulai dia mana kit o yang kit koros adu ya kubun ranut masakan berpan sampai air main samat kuta balap sebagai wantok mangi yo pagi yuran geren kasur kat koros itu kelep sabun man ke mana musik imat main samat kuta balap seperti segera kapeng waktu kemat koros imaran sabun maria ros saat kawan contoh kau contoh belabalat komunis Christ kalangan Senator Pahrek tuan baran Pahrek jaga kadlanan sa materi ya puro ipan po na si Chief Clerk Konggol ko Senator Senabram Imay Senator Kikuabis Jr. Senator Isaac Artui hey Senator Ricky Carl mine Senator Sensei Edgar mine Senator Wilfred H. Edmund Senator Bill E. Edward Senator Stevie J. Edwin Senator Techerigo L. Iron mine Senator Aurelio P. Joab Senator Alfredson Latorre Government mine Senator Denny L. Laben Amen Senator Edgar W. Liganet Senator Sandy Tesco Louis Amen Senator Benjamin H. Ludwig mine Senator Macari Miguel Senator Sheldon G. Nett mine Senator Nelbert A. Perez Amen Senator Dionisio E. Simon Senator Mitra I. Simna Senator Francisco Simram Mr. Speaker for Mr. Speaker kalangan sansan materi sebelum aku koro materi kadlan sebelum materi ya kubur monitor ban kadlan sansan Senator Abis excuse yang ya kubur ranwat monitor ban kadlan mas pemerintah kuliah cai tio ya sebelum materi sekarang kapung melen sekarang Mexico kapung lap tangku purana hilap sekarang Toiboni wawlap tangku purana Raksoko wawlap tangku purana Soko wawal bisa belum arlikan ko nanalan ko nangkanyai ko waw tolo rong lapalap kay dibalian tiyak momoso government national, state, local, Pwuhng ke Kabinet Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Pwuhng ke Karyawan Kabinet, Honorable Movik, Pwuhng ke Siyong Kapung Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amusyong Kapung Kankoros. Pasaksati tinggal wow, Pohnpei Speaker Abraham, Floor Leader Latorre, o Honorable Senator Kankoros. Pwuhng ke kasampal kelangan lang sa Amorokan, Kaloisokan, Sarisokan, Somasakan, o legal way, Kankoros mo ya uliape. Nan calorie what when Pohnpei kan may ang patang tayo nan chamber nan kalal mas dikan kalal rakat o iman patungan tayo niya pa na lang uyap purun ranwat o iban patungan po na siya sabi matay floor leader Latorre pan kalaway tayo nan uyap purun ranwat
Kailangan kami speaker mo na yung patpatwa kami kuburo tungal kabin ang kakpatwang kurakan koros kapkabin po tayo bago kubur mau kubur sabagon ko masansal kay po naman tayo yung sarama speaker ay tungal kayo po nga yung kakpuli sabol mo masansal yung lang melal bank pron ride so bay tigo yung Pohnpei was accept tungalin ko bank pron yung ko pa speaker tungalin ko yung honorable senator kang koros alin lang samarokan lang serviso lang yung kasampalkan koros speaker bilang batang kami melal wang ki lapalabakan koros tahan eksekutif lapalabakan koros tahan malong kabul tahan malong kabul bilang batang kami wang ki lapalabakan koros lapat patuna sinod lapat bilang wang ki patron kami wang diraikan koros na kinababali local government kan. Tungalin ko ng Pohnpei koros, wang sabon mamay staff kan na patron tayo. Speaker man sa korok burma ang kakmiat tayo lang kak. Pati ang masa ni channelin po ang rang konsok tuwaw ng regular season masa ni sabon man kita channel. Kaya man. Chansal makamagut yung mayor tayo ng katiyon ng masa na bro alaltan channel koros mo itong kamaguto masa ni uwa masa ni show kamagut pa itam biya masa na ban channel speaker Loli Kadkadaur kailangan speaker tukal wow sa palang kakpatpado na bang promal speaker man yata kamagut tayo lang kakruching tumasan ban channel o kamanala po ang kakuya tuksong tutok Kaya man. Maksudnya masa na ban channel kamagut yung mayor tayo ng itong tiya sa bulman kita koros mo itong kamaguto masa ni uwa masa ni show kamagut pa itar o tayo sa bulman kita itong matay channel halangan floor leader kamu kailangan speaker ay tukal wow sa palang tutuwa na bang prakan speaker man sa karok burmawan niyo sa karok burmay tayo lang kakrop sa balmatay kalantar o katiyan paan item ng paisa kuno yung miscellaneous business Kaya man. Chansal kamagut yung isang floor leader tayo lang katiyan po ng paisa kuno wag yung miya utupan kamagut yung man patrawan tayo lang katiyan po ng paisa kuno tayo katiyan po ng paisa kuno yung miscellaneous tayo kami Senator Edward Kailangan kami ang speaker kung kuburay min pagi kung yung kachking yung may muna iban pacho ay tingal sagaran kay bani wow kaping ang gagati pachen sabol mumi o masansaler ay tingal war bang from yung honorable speaker honorable vice speaker honorable floor leader honorable senators kano sabol mumi staff honorable speaker i cingolenggi ira chororio nemen pachowan kapeng wagi sangni kawikan memiye nintuan sabul mumisai o yang agi irai honorable senators kay nayangang yang kupromi o kachila Republic of Marshall Islands nintuan kawikan memiye nintuan kawit pana ong apulpen trade nan pungan mahasil o Pohnpei imen pacuan me ipagwari riyasak par riyakit riyasak kuno Israel songgo kosen natin mahasil merepacuan nidicela pacuan pasla resolution yo resolution number 1 kayo imemen pacuan siyanggi chungol kapungang the Republic of Marshall Islands at sansal nan resolution watch rakawait aray pronese letter of intention yo me sign lar mon nan pungan metro Pwuhng transportation o
Speaker's office. I will cancel menan resolution watch reinanen Pwuhng trade yuan niya inter-island or regional trade between Maturo Pohnpei Pwuhng ang kagan pilapwali kapoy chiki-chiki la puinen freight into one international commercial vessels kanakin deliver cargo sang Maturo o gotong child. Essential ng resolution no arrival Pwuhng kailan kagan share mukmukutin soap totoong ko ba na soap kanan bungan Maturo o Pohnpei. Honorable Speaker, essential resolution wo pass besang ong right honorable senators kan aymen pachawan chianggi ay chungol kapung ong Republic of Marshall Islands oi pachawan kamelam ekoneng komui eusayen liangagi Israel Department in R&T and kagan kachila te pachola o kawait pena bote tokoch and kagan pachola mo. Honorable Speaker kubreye I pachuan niya cha honorable senators menyang kawait long para mangi te pachuan te tok mawiyawi me kawait ta resolution me pachubang kuburong pasanger Republic of Marshall Island the Nitichela. Kalangan from Honorable Speaker. Kalangan Senator Edward Pwuhng sa karata misan sa lasang kamui niya Electoral kamui Senator Chairman Carl. Jangan mai Mr. Speaker men padang ada tinggal Chairman Committee R&D Pwuhng kasambal makonangan wiya kaparanong malwat o Pohnpei Pwuhng eupenan tatak yume sainsal wen maselo no platar ran patki yang Pohnpei amawa kumkupurin kak padang ati sang masinang kosam sakaran kapung ke benua me patu yang nilang itungal wala pang promo wang tumeler Vice Speaker floor leader itungal waw toro orang isonalay mu Chairman Edgar Dukun Kutor, Senator Michael, Nasa Pwuhng, Senator Edwin, Nana Pasokes, Chairman Artui. Itungal wow melel bangku puran kabayan Honorable Senator Kankoros. Sansal me tatak wot, we have to talk you me. Malwot kati yang lale. Nan kang aneu benegan me. We are nan malwot ni sai riau me patosang masel. Kapese sopiu me we have to talk Marshall o kilala sansal nan chamber armene uki yang kaitete Pohnpei ap way kan memen uki yang rail sabis king supported eri nane opene kan sansal me nana rai tungal kawit kan memia the kawit me trade loud magmagid nan bungan Marshall o Pohnpei tupso kan melel mangas me ranwad men Pohnpei kin tatang ki laut ong kanin buik nan kaweden Israel kan me patoto kaiten de Pohnpei makin patuan republikan katarla le Australia apro patuan me Pohnpei me ale won mangas makayun laut ele yang arai men kalau de lau katela pela trade me mi Pwuhng essential me win Marshall Pesuri yang payah mau kisap, ruang sap sudah berai. Rebel suri yang payah mau pil, ananin pil laut Marshall. Kapag me ngater retail Pohnpei, o kakuya sabel matail ceten, so matakanan Pohnpei, me ban men yang pateng eupenawat. Sansal nan resolution me rapaduan me Rona padaran kakewang melel Pohnpei State
o Pwuhng buya pentatong kan ang magmagandang shop kasandi kan pan kinapali uya pukon sa matay national government area upanawad and bilkak yang aki kawai to kasanti mau kan makin miyasang sa matay national government ang Pohnpei. My Mr. Speaker, kasambalin tatawad essential me kawai kan memiya biliang aki arraimen pilkatela perpesang sabi sin supported and yang aki tekan lagi kanan Pohnpei melel tekan palipawa pengelap mogul buagi magmagding sobod mabanla da Pohnpei apan sipele mogulo pengelap ar kagada miya payang mau kapai mabilkak miya sang sobod apan magmagdan pungan masalo Pohnpei uyapen tatawag bukat essential nan study you me pinakapmen Kadkadaur to and kak ewang national government Pohnpei state o pinakan when kak nak penakawit you me ban kawit irail when masel ong sabis kan makakwita masuport pamogit eri tatawag bukat epatotier nantaro po ije kasanti na bis mesay Sansal. Ikabang kawait din Jungal Chairman Mau, kawait Mautan Executive Melel Department ng R&D. Pilihan nga ki office in Tianay, kung yang Pwuhng tatawag niya ban magit, iyutan palipuko. Puko ki kayu kitan payan way, mayang nga ki apple pen one shop, apple pen one set, apple pen kapay kan mamiya Pohnpei makakuya men pagader opan mawang sa matay so matakan tiyanay po kiray mo po ako magmagding so ramay Mr. Speaker jay kadkad na nanso kasampal jay sabulman ki anso mau met pag kailang kakosan na dito tako yung may paani na nanso wase kayo katokapan na Pohnpei o masel kariyaw tabilpan kakata kapoy tikiyala tupsukan makin pagkater sama sila sa Pohnpei pwede tupso po ko kini yang soap marakin pada one international shipping pwede wasa koros meso po ko kin sobiye kin miya pon tupsukan malala sa Pohnpei nan kawin mamiya dan ewatin mga sel makin lala sa Pohnpei niya kin padota sa masel ewatin mga skin kalas silu isi sa glimaw niya yang soap laut kan nawawak kopwa kan magmagit nan Pacific o aplela ta Pohnpei ay mele yang puinan mga sakan mini wamamiya ansawat kawai do pilpadawan mabani na isang atamasa ni nanto Pohnpei apan ka kwedi kitik tatawad ananen peliali sopo niya pan patawan tutupsukan mabanat la Pohnpei amen Pohnpei anu tau deta tupsukan mabanut patota pon sopo purala i sangon wiya pen tataw pukat mabangkak pil kapoy tiki poinan sobe ban magmagit essential meso padet niya wiya wita wuksang sopan magmagit puya pil tataw kak siniyang tataw ki machine diesel ani aso water pil tataw ki serak yang sompadet esote kangkas tua de soptekan kamelele miem ma bilban tatok ong wa tupsukan puinan kas makin yang puinan tupsukan ya pui laut la pansuto ya iran kapunot puiki sopot ya tatok kisar kok siniang sudah ban kapui laut dia la puinan tupsukan niya pan mukit. My Mr. Speaker, ang sumawad magtay sa bunman ki ele ekoneng melel malwad melel kamdin R&D o PWDC ngakadiyang nantatawad yawang aksagati ko palikan mo koneng national government Orang ka kasane di uya pentatawad mo so po de ban mo git and sansal no wen maser ranwot tamra ke net ke Kadkadaur kay dente mangas pil sangan tupso tegan me
kasansal uyang Israel kan me kadla masel net ki shop net ki kerisin cook o sangkan me tene men Facebook kin kalak tatom tadi kamelele me nan kosan di kan me mie ebil kawai me mie trial run you ban uyawi laban song atamas takeu teriau wen ka kuya men song ma apan ka kuya Cejan kirtan payan wayan kaidan te Pohnpei apil masen. Rinan trial run word nintuan wo bene nintuan ay chungal katemen may ban Pwuhng me utan Pohnpei ban yang pukoki mekot. Ong painan trial run word. Kamelala me Pohnpei utan pan kak Audia kita sobadet WhatsApp ni ban purala masel. Saya langsungkan kapal laut kenleleng wekan pergi sini yang tersangkikan. Ansur office ken kamagat soma dan patawan WhatsApp wang ponsop ebilkin tapala. Tapi kami lele masangan ni pukat maban san utan tatawad ban melel mawang irai somot kan mebeluya Iran kapunat wasat pergi ada kamar-kamar kalau dalam puinan tuan tatakin office kan upside lel petek pen puinan kapur pergi puinan kapur ni pui laut la beluya kapal long rail kan mesti sampai mau kita kenai tapi tahu wad engkak puitan nanti yang tahu wad mengenai bagi Pohnpei pergi kedai capiatar tapi sama macam tatong kan macam pada yang tatong kesempal wad ande wala mal tapi pada yang itu alterman mau kangong mal wad jalan kaki ewang kabina o ewang kambakan ewang national government Pohnpei yang kak payah mau ki ewang benai buat memia o sansal me masih ada bataro ban awi kosan tim Pohnpei kalangan mai Mr. Speaker. Alan Senator Carl Iran kaparabat mesansal sang kamui medata. Iran mesansal sang senator. Miade masih dan retoror kamui senator. Alan Speaker. Mulai banyak patrok. Itungal wow kay budi yang paten sa pulungan. Uliang gidir memotot. Agar kita mensangat rakyat. Ibanyang utung amua itungan bawa bangku promo speaker vice law yang ay honorable senators kan uray kan may pateng trail ng gallery o may kabisya kan ibanyang kasalita ay utur ang kasuntin straightwood at ito yung nantrip kan masuya yung marshal patuan rawan apa? Sawan kawan kay rakak sawas tiyong straightwood yay bangas cooking oil songkay anani yang kasambol ki kawait masang German in R&T anani R&T and patent tripwood wagi anan kan kaiden ke ong wan sapa bildella wan tuga lumper o ananin tagatigan song pandanas coconut tamak tagak sawaski ong kapuretala straightwood ari ikamelelem binsan saler tanan kan magtega kayo given o tiyan ay ang biliyang sawas ong apalitong trail ya ananin sowot melet sowot me pil save cash, fuel, tatong energy na ilonggan marawiya ong tagamasin. Sa one support ban ininin kawit mouth ma TNI support tama trail anil given. Hari siyang may rekan may chanceler iba perfect trailer rin tibasan. Kamui Senator Carl. Kalangan man Speaker.
chungal sakar mesik Pwuhng ele patron ng kapan kawait may men uya kamagit isra lel wasaw ay kapung ke kawait din chairman laben Pwuhng utut na sansal nintuan ay patyang tatawat sang ni tiap tak magit lel taran wat may Mr. Speaker Pwuhng kasambalin tatawat owan kak magit nuwan matang kores ay menuaw kara kamagit kamatin R&D o kamatin PWTC and ebeno ewang sa Matay Executive o National Government dan kakawin tatang malwat kasantin tatang kan mabaan anan malwat dan kamanata pues ebeno mesansal nan resolution and Congress dan Native Land Marshall Resolution 1 sakaw and kak magidway mo o may Mr. Speaker ipagkakariyaman. Yaman. Chancellor Mawar Mayor Komagit Matok resolution में Chancellor Tar Koros Pwuhng Komagito Masaniyay Uwo Masanisyo Komagit Paitar Mie Masan Benirawo Mie Te Masan Motion reject to Martin. Masalar Masan Be Pan Ponese Komagit Masansal Taran Retung Ti Masan Be Koros Pwuhng Komagito Masaniyay Uwo Masanisyo Komagit Paitar Taran Dia Rosansal Be Kawait Mie resolution mood and kakana sayang supplementary committee in R&D o committee in PWTC koran kakan taula o karanga o rot kakelepen tatakut pan kakan paita anchu karwa privilege speaker kamu Senator Edmond Kumkupura muni panyang bato intak patyan ke sakartang wakan makami kujantir memot buat po saksakarati nan mawali tungal sakartang wakan kami speaker five law ano ko members kan koros o iraikan koros na patyan kay nan yela malang mention na speaker tungal triplet timen kapese amen mga nakap na patyan kay nan mawali buat mention buat na yay nan Pohnpei nat the ikan dito ayo makara dito ayo mencalang kat siang yo lapot Senator Edmond paguyong ulian kay dia ro ponasyo kasambaliki ikan tikorio kalan ko drama ikan paguyong kakyang patra legislature kanut kami program Vice Speaker Tulangan Speaker menutan yang sekarang itu nguracoro itu hutan wow kapat wangin kamu Speaker Lord wangin nalali honorable senator kan jadi wangin rekan pacang cahil dan kelari nalali ikan pacang cahil lo ranmau perusia Speaker ia anak pen cahil yang cuma cahil yang pacang ia keburukan masih di Pohnpei perbuatan kan patulong dan kadari berkat KPC dan peramai kurang maluat dari laut tepen ia keburukan nyalat dan boros mangir na hutan written report dan patulong yang mai keburukan berkat KPC mencuri mai ulian ketiar Legislature wajo yang pacang dan wen kuam ele wik na patilar niya tangan wik na patilar mencuri jai nguruan ke konferensi o esansal me ngai me ulian jail pacang staff Sherlyn o sang executive director in finance o alamin staff pacang director in small business Pablo Pwuhng private sector kan sang Pohnpei najojo yang program Pwuhng ke pacang conference nan Pwuhng Speaker ngarana Pwuhng ke engkak sang sadang Pohnpei ralakan mesusumangi pacuan uya retirement plan me rasyang aja siap macail program and social security macail yang kecil
Residential conference itu yang nanti terus tarjoyo jel yang Pwuhng senator ke yang Pwuhng country tarwad jel sudut sabunman di bayang mau pergi conference itu nanti jel sabunman di regular station negara itu kosan speaker agak Kadkadaur yang kemudian speaker residential niajan yang Pwuhng conference tarjoyo jadiatar sama jel langut magmagter kuoto o igak kaparwar jel nan tarwat jel nasyang oras tayo sa namaw jel banyanger enroll nan plan and 401k iman kanel na syang oras sa bigar kusulit na ban kawit planwat patpatuan ng campaign finance awi-awi jalan kakit yang project bigar kesempalan planwat bagi sama jahil program yang social security jahil harus mangi awat ben lagap jahil itu mangi na program wat angkat pejabat angkat jahil tang program yang 401k na pulpan kumpani ini kadang di ASC Trust kebut misalnya dengan presentation kan program wat ini ketirta aisyah harus dirailakan participate nan 401k awalnya berlaut lah net selgap keperbuatan program retirement plan kasih atan ini sewa semedel sama jahil contoh tahu kan nak celpan yang semua celpan yang Pwuhng itu sembal program bagi saya mesti tujuan kebeliang yang tertolong dan saya sempat perubahan Pohnpei sama jahil plan Pwuhng untuk Irail senator konaman nahapu yang Pwuhng program orang kau beran yang Pwuhng hap ikat lagi sama jahil kamagut Pwuhng dan Melil state na pesan untuk saya kepenap tu Pwuhng speaker iman kanailan niason campaign finance kan apalilong isirekan na bantuan sa program waluat tayo sa pulman kita program kasilulyo di Pwuhng kebutuhan yang orang lab atau ben mengijikkan kebutuhan transaction dan katapo pasti bag promote waluat yang kuangi atau ben program kesempalu ani orang lab di report mereka sekarang promote terus semua sekarang kelawan Vice Speaker previ report orang lab macam calcang kami oleh tuan yang leti report lebanin cengtaban patoto modern rangut alangan promo ko yara laptan say logan 401k conference me uyau kwa me kemudian legislature patya alangan promo miate yura toror Senator Irons Moni banyang patro akom kupur echungal sakaran kay bunu wawan Pwuhng ito kay bunu wawakan melapoy-poyer nan mol melel echungal wawlap onkin komi vice floor isonalaim nawas nanapas lungko lengleng kosokan koros melel echungal wawang honorable chairman kan okam pakabay honorable senators koros spiritual wawang staff kan mayang patunan kalori patunan ke melel contoh tuset makasin pipian sapul marail min kayakan spiritual wawang melel tikan di Korea kubrakan koros mai katin kubra itu sekarang wow speaker i kapungki mention kapran wot dirayakan molwot katin kamakamakit til sasair sapul marail kirtan payen way nanpungan Pohnpei masel pit sapul material trade katungki kairoir me molwat sapul manki wenka kawai toto melel wa koto niya samawan tewat lakam pali speaker tami Pwuhng kesompaliki ma kamitian RNT kak yang department te kampana RNT te executive uyang te kawai toto
Yang tipsukan wansap me near Pohnpei me ono patar puen kak export pue etabano so potet patroto Pohnpei sai kachin ono patar itu wal paktok ne niago kamu ketiyo peti R&D committee enka kewong department in R&D the executive o kosoneti melel sumatakan susitkan in piwat enka kachin te patrono na pata muon kaun of trade wat ya balere to ayange tipsukan me Pohnpei ban ka trade ki essential me masel ranwat Song Toto Yata Sang Wansap Mele Chai Chong Tuwat Min Pohnpei Pilkinyang Papayaki Papain Rabil Yata Song Kame Pil Kasampal Songan Karasape Tipso Nang Stowa Me Uyawita Sang Wansap Me Til Pohnpei Mo Echual Kalalapako Pwuhng and Pohnpei and Kak Kachin Kosoneti Mele Sabun Matrail kuburan trade the export tipsub ka yaga motion yo warranty ang kakewang executive ropato kalangan speaker Kamagit yung momia karyaman pang kamagito. Karyaman. Chanchal me kamagit yung niya koros mo utong kamagito masani yay. Pwuhng masani show. So Chanchal me motion po ita try bangkat yan an masani po kamu chairman in R&D. kailangan ng Pwuhng Honorable Speaker ng kakachakaya sa bali tungal sa karanwaw katungki kawit misang Honorable Senator Irons misopi kasal ikamerela me motion me pachoto mon me abana pali kawit me Senator Irons kawit ipasen ben motion mo kawit kan me niya pe kasal lale mintuan Senator Irons kawit ya ima kamat ibana pali kailangan Honorable Speaker Chancellor Mao kawit mamia nituan Chancellor Sang Chairman in R&D kubur ma Chancellor Sang mata-mata ma Chancellor Sang Senator Irons Committee in R&D o PWTC ban apali nituan assignment ma Chancellor yang raya kailangan ngamawar imen pilih patroan yang Committee Kapadar Riau resolution ma signer on Committee in R&D o PWTC issue ma Chancellor Sang Chairman ata Senator Irons yang patrang iba kasampalkan magmaipan Rob kailangan Yati Retoror Common Senator Cor Kailangan na Mr. Speaker itong alwa sa pagpura mo yung pagpura kang chorus pwede tatakot nung kasampal o ensan ari kamakit kan memang tatawad ang Pilkinsan nariyan sansal me tatawag kayo siya maban mo kit ikabang kawid mawan kambagabay Honorable Senator Irons pansansal me kamakit memiyaw and kaklabadi ang kubure and dew ya kamakit choror and pati ang ito tatawag yun me kahit kamanalar nan masan pen resolution me kamanamanta sang Congress dan ititalan masir pemaban wiyaw kamagutoro rawo utan report riyaw me pampatolong pwede wiyaw pentatok and sansan me tatok yaw tumo ije masan bewe ekis pantala kalangan may Mr. Speaker Senator Cor Yati Retoror Common Senator Perez Kailangan ko Mr. Speaker Ona iban yang patro ke human baron tiang ki John Secretary Kapwuhng Wawan kuburan sama trail court level up Pergi kuburma essential Onga management trail Dan marahin ranwut trail kagiang John ki sensible merosan Itu wawan kuburan Mr. Speaker Ongi Vice Speaker floor ongi senalaim anabas nos lang
Kasambalan way kan nan chen baswat. Manil re honorable members chorus. Will want to be Paraton Amen. Trying to talk in public safety many answer also here. Amen. Trying to talk in Momocho. Speaker, I don't want to I want to go van worksang kami masin Pwuhng. Aban bitre yung I paruan ng social media me pasarsuati eten 11 legislature. I paruan yang aleti posting you moran sa model at ang kabina niya uya sa ulme state of the state a message ayo o ikwan tayo. Ibaruan parbaron na itong alpareo o ibaruan kawagata itong tipsyawat cellphone wat sabiluela tipsyaw kabariyo kamasyapuat ikak paruan patogay me aramasyatuak saligiyang niat pan showbay pan apo mangainan kak paruatanan social media ibaruan me sort of live intervene broadcasting in Sabulman Kabina message na yun. Eri mo na ibang parolong ito, Mr. Speaker, parolong nan para maging record o TBT sa material yaguburgan o ngay parolong ito kriyan chono to kriyaman sa parosang V6AH. Amang tayo sa live king. Kaya baruan yang iya me aramas lubog pa siyang atap selin atap teriau magin ulang ni tipsyaw kasang balpugad. Mr. Speaker, I baruan pitolong ayo ngunay baruan round mo ban kuburkan ay baruan yang kumi Pohnpei magdayis live. Irawat etera bala mel Pwuhng. Aramasanan nasuto ya kisian nan kambanwat me pilgisetain to legislature karelong nan wasakseto kele tipsyo wala bukat. O Pwuhng irayun me kawala attend legislature nan social media. Mr. Speaker, irawat ako na yang atak dahil kakabali nan sa dahil mamasin ka na Pwuhng ya sudah japsang re dahil japsang kiswat wasatoror ibaron me malban yang iya o patugi irawat niya posted nan social media. Abiyat may membaruan Speaker. Kaya kita siri. Kaya kita aramasan tapong mesyuat. Ibaruan sangon aramas bukat magin uya sangon posting bukat. Prasuto gini yang watak puksaraw. Prabil syota anki kapunglalan men Pohnpei. Ibilgak kamelam me kira ibilsay kuya aramas palan kay. Kung yang ada aramas menet engkak Pwuhng komui. Pwuhng isme bankak apali rawat. Ayi barawan kuyagi tungal katrop. O tundutok silman me ibaruan maragani akses yang wasat ibaruan patoyang raya. Eri ibaruan kamele Mr. Speaker nindo na ibaruan Pwuhng sa maray tuntong kam. Riyaman rabaruan me ketuk me ngalis pesen. Aman baruan me naip. Eri ibaruan me report mo yaw Karailangan na lukope. Amen sa pamaral tonodok, pausapane, ataptor, ataptor ko.
o email ada luan sabulman kabna message na yo and live apni baruan tagrail tamuk mai banuya ni lopla ostuka kodaran YouTube rail baruan yang record Orang session aban paroda. So speaker, ibaruan mayman we have the floor motion you round romban tawat and gakuya. Yemen. Eri togi ibaruan kaite kitai point seru saya uya point oriu even baruan kawit dan sabmatail session and round Tenama aramasin ligamano sudah patoto o liter perawo wrong word sudah baham patota nan wewe o kawela at a time speaker maban we flow motion in ranward o ban assign den chain go aban ka vieta me ko cloud sudah patowan kumail Abungai meron wingkai, iban kas-kasigan nanten pasarawi iban patapatang kituan lempawan kaon. Eri kongye isuruman tawalanan investigation the preventive. Iban padawan rapugat nan submodal session and round points and salang we begon. Makaite Garamash Melbourne question salwat. Shoda Eman Aramash Kiniang access yang nan berawat. Majang ranwat, ibatodo may baroyang serven maganabawa paluwasat. Ini batuan yang niagan tergalaw pasat kucuk. Ebil syongar kiyang man wanian kamelan manwata kirail puru-puru tot iban kamelan tama uyawi kaite ki perawotam sangwat paratai nana ibaron tuang kirail tontok sinwan mi barawanta bila rail paragau kejek pilgin ngalis te syok pasang rail tungal sal kesembolkan Mr. Speaker, iman barawan rawat me yang bato gila. Wegi haramasid ligi yaman me barawan damet. Pengai barawan niye parbarnan wanimo. Ngai yo Senator Edward sinasugis sa barawan uti moren uyagupur nayo atay pusela uyagupur. Aramas minutes kas-kasigan nan wani mo. Sudah barawan dame huya. May barawan aleti post word na social media ay barawan. Oh, nani mo kas-kasigan wasaw aman kawela at the legislature. Mr. Speaker, I kuya mo igila irawat sansal obil naneti niya sumis kabinahuya sabal marapot. And sansalang way bakon maayo we are on in regular session on legislature. Also, the legislature man ekisang wipakon. Also, the legislature man bitolong nan perawat mon submaral wiyakupur. The inserven me pan perawat, ini barawan me iwa wapan, o imet yang long, shota man me kolong mo. Iral to tongkan, ya real tierata. Magituot yawi ini perwan yang merebil salota rebil sila ta rabang uya pergi uya magit kabur yang mayu Mr. Speaker man perwan pagmbang isirwang uya kita floor motion yo ranwat iban perwan kawait sama sangwat kita ider angata pues sangbugat ikamelam bil songosong Kami sansal-san dan sabuluman kabina report na yo and kalautela. Kita uya ramas ligiligo ko boroboran way kay. Kaya kita uya Sean katip kay. Te Sean rabagita tip. Ibaron me
Amen legislature में कार्यालयों माना government was अभी मन बरवन पगी यरमन सांगवट पुराण हुआ हुई मैं हुआ किसान legislature ayen ugi legislature ayen der apagida megot bank awala ten legislature even begin wow kar masawat pampurang uyawi dan submarai person kusunat to submarai rule shangara rabas minutes isadail me uya irair me kawala soran legislature te den legislature kak impeachment and uyawi moran ranwat maban uya Mr. Speaker uya ben kak uyawi I met Kayunay 200 Toro Raibano Utamas Masaksit. Kailangan ko, Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez, Mamawal Senator Perez, Miete Iretoro, Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ang ate ay tungal Chairman Mau Kasaleta. Kamuy. Ay tungal wak sa pal Bangko Puramo o Bangko Purakan Koros. Men patuan dem cái den cây yu na wiyawi mau bo sama dai ta danga kan recorded o pali makan we are recording or we are live broadcast we are pali tororio arai ta talk irai makan pasaneti we are benaban mo dari sama dai ta tangan aso kora se recorded aso message live ong ireu ye ma bungra ka sambala mai Mr. Speaker Jerman cai katin gila maluat. Tama uya para dan social media. Ieu kisian pukan uya ulia benaramas met. Kita sudah kak kasih me sudah bang kawai kecil. Mia meda ambil kamau isau mata itu tak kap uya kisian pukat. Itu masalah. Tell an Honorable Senator Pwuhng with the Kalimalumak Mamaya niya sa Pwuhng. Ay man pagkita, ang rawat kahit maliyala, mga puyapalar, kahit maliyala o kahit kadlamo, dahil tatangkan magtayo so by non kasampal. Pagkailan peiti o kawag kilamal sa mataylaan so irawat. Kamelala may mawar. Kalangan may Mr. Speaker. Senator Carl Mawar, Miete Iretoro, Kamuy Senator Edward. Kailangan po may Honorable Speaker ng kakachipleo guys bali tungkol sa karan wow. Honorable Speaker man batuan yung motion. Pwagi kata bang uya Pohnpei. Sabon kampi na RNT and kagan karonga Department na RNT o Tourism. Sabon maray kaunop ang kagan sansalayang iray magun wulwulyan Legislature watch nan pata. Rimen patuan yung motion. Check ko purela. Kampi na RNT and kagan karonga Department in RNT o Tourism. Ong ya sa maray kaunop ong pata may bang uya Pohnpei. O ipagkaryaman. Karyaman. Dan sarang mga magkamagit mo, karos mo utong kamagit o masa ni uwa masa ni so, kamagit po itamye masa ni be. Sansal me pada panuya Pohnpei ni Riyay Limao lal ni Silisek. O kamera lang magkamagit wo anan, pagkailan ka kano, mangyata, kaunabatan palian, tourism, troki yang meeting kasambalwat nan Pohnpei. Miyata masin pe masular ay ban pona siya kamagit sang chairman and rujung iti yok tayo sa bulman kita kamagit mamiya. Miyata masin pe Senator Iron, Senator Simon, o masin pe ni Rawa. Okay. Kamu Vice Speaker. Kailangan ito nga sa karan wow sa bali katungkiyang kami naranti bagi kamagit kasambalwo ano palyara kamdian kakse sa matel price kan aduan niya sa matel kiyong kalwa ang kakabwan karwaro Kailangan Vice Speaker masalar masanape karos mo utong kamagito. Nakamu Senator Irons. Masalar masan ni Reo, karos mo utong kamagito masan ni o masan ni so kamagito paita o assignment mo ba na-assign sa Material Committee na RNT when kakan karong Department of RNT o Office in Tourism o report itong mamotwat mon
mass tamon meeting lap you me pan wiyaw Pohnpei. Kamu Senator Simon. Juga kadang-kadang kami itu kan wow. Kalau betul saya pun mau mesej saya. Dan walau itu kan wow kami to fight wow benar pun saya turkan korus itu yang orang lagi bersama orang tua tikan korus tahu orang kisah dan korus. Speaker berdoan me irotor metro tu. Pilai tunggal piltro tu. Ibin kasampal kian show. Mekarda speaker imen du wow. Kau pangkurakan saya kaki protong irotor dan saya show. Imen du wow kaki o kamugit kita dan prop tapan lapan item nampai seksulu. Saya nak kapal sang mak kosel dah dia Padahal unfinished business. Kami ni dem floor amendment berkasih pemia pada tu. Ada kita ikut lama apa dia sang. Saya nak kurang kot dia umpan rotoro, macam ni rotoro. Karena lama rawat kesampuan pergi. Anak-anak kamu tahu pekerjaan lang pastikan. Pergi aku itu tahu bukan karwaru. Hari ini menu wow kamu kita dengan grup sepal dapat. Itu nama itu. Tiga kerja mana? Tiga. Masa ni show, kamu kita payah doktor kita dia pan nampak isak sidu, oi pan ponese chief juga. Legislature Bill number Bab Bill Maulayan Riyasakuno Legislature Draft 1 Bill for an Act amending Scale Law number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes only Korea okay sa kalamatawat. Kalangan jalan kakerjaan. Pemutaan kusenet Pab Kilimau lebih yang riasak Pwuhng LT1 pan ponese Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungaluwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Ipileo bata sa mga kamatin muni. O nuwaw karagara kamagat malwat kailan kak uya ko pura ki ang karya o kay msak dan watawat. Kamutan ko Senate Pab Kilimau lebih yang riasak Pwuhng LT1. Chan salamau kamagit koros mengutung kamagit masa ni yai. Masa ni show kamagit paitak dalam kerjaan dan masa ni be. Uiban ponese Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungaluwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Pada sa mga kamatin muni yo kapag ko purmawan malwad makamanatar standing kamatin report sila bukariya sa glabanyari sa kuno. Makawait out of an kamotang ko Senate Pab Kilimau lebih sa kuna LT1. Niyaralap kamotang ko Senate wat pato tito pa request sang option kabina. Pagpag malwat yan kak kamanata reprogram ban wiyawiyan aray tungal budget puen ka kapali ira riya OKU ira contoh to kasampal riyamen me sabis kiyangar government in Pohnpei sampai riasak. Onin tuan ruasin kosanet normalwat kamanala nanti yang tatawat makasanet irai tuan tatangkan chorus and Pohnpei state government may ban sabis kiyang Pohnpei state government sampai riasak o wiya mau harapan kak pada one step increase riau karyawan ira mesansan dan kamutang kosanet wan muni yu mewa pato na wan dalawa dekit sama ang kak reprogram o may yang ran kakapali ki aray poy pant mabilwaray laro ananen poy ano yara lab may Mr. Speaker I kamumutang ko sa nadwad may pato paano kuburakan kalangan Speaker. Kalangan Chairman mamawar iban ponese ma Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker. Ito ang wow. Mr. Speaker man baruan offer floor amendment dan besilugu walisak file levelnya ruisak Pwuhng kailan kak masani sabi Yaman Yan silang mau kamagit sa Chairman Perez karos mengutung kamagit masa ni yai. Masa ni cho kamagit paita niya masa na be. Pamun Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker. Diaralap pan baruan
Arlabi floor amendment what ay pagi kuburgan ang kak sabon manlut kubur mau. Yaralap Mr. Speaker floor amendment what abana bali armasek nan kemban public safety me talapot tatawag public safety ele Pwuhng in chambar yisek del ranwat Israel bugat sa talk and palian police and security sandal van section silu issue P okay to talk on division and correction and rehabilitation okay to talk on division and fire and emergency service. Nambagan masansal i-adjustment kan mawiyawi when kag accommodate step riyaw magdaiban kamanala when awali Israel gan intuan sambrail kusanet magday kamanalar ong right on tongkan the tong diang sambrail government would sambar riyak ternyata speaker i paruan me palian moni the budget pattern talk with o analysis me pattern we supporting document isansalang yam kanto mirail paruan diang nan tarbowat aban jepsang ni paper yet ban chapta mas isak regulatory kuno so ibaron abanitar aban nanben engak kabung en gak near retroactive agak kuyawi urun ranut aimat speaker kanang bugo Kailangan Chairman Carl, motion amendment floor amendment. Kailangan may Mr. Speaker. Imen padang ade jungal Chairman mau kapung kita tawat. Bagi we have been tatawat utang kesampal ani yang aki eten irai tu tatangkan. Men kata itu koros me sewase kemudian udah kelawat ni aso me ban mogit anu tan pilih yang aki men kata itu me paduan eten irai tu tatangko. Kusunet ke mana-mana lah. Aud salongala east on the talk me abol barail ugugutak nan kamotang ko sanad mapali po inarail ay rawad may men parki yang ay tungal Chairman mau kapung ki tatawad po ki ele ang kay kakajami ni kawid me agis pandala mau po mo gadier kalangan may Mrs. Speaker Kailangan Senator Carl Mamawar and Pohnpei Senator R2. Kailangan ng kompromi Mr. Speaker. Tungal sa karatangan wow kapat-sapat. Elelwan yung komi 1 to 5 lower 4 3 honorable members kan kores me ipayan child ng sang kapwa. Mr. Speaker, imin kalalapak siya rin Chairman Mao o mapit floor amendment public safety. Sansal mamia division yu mesoche yang division in wide fish and wildlife ay may men kalalabak tama so jamalale son parriyaisak ay may men kalalabak na Chairman kak apali. Kailangan Chairman R2, Chairman Perez. Kailangan Mr. Speaker may ban masa ni nan budget analysis na uyawi nan attachment kan mamiya essential kan division kan yose rail pato sangi o wetan irail chon tong kan meneler chon bariyesa fish and wildlife parong kamela mesai irail medel chon bariyesa kan fish and wildlife kalangan Mr. Speaker Senator R2. Kailangan Mr. Speaker, kapwala ay tungal kalalapak. Kailangan Mamawar Senator R2, Vice Speaker. Kailangan Speaker itungal siguro wow cepat. Speaker men kayu kapang ki
kemudian pagpag na pagibang protel pwede kaitan sa matel kaway matukalang rel kan lalapot so sasabis kiyang sa matel comment comparison jadi ko nang protel sa matel kaway ay tinimin patuan nan kamatawat na muna may pagkinan pagpagwat sa main finance na kawid na sa kapaliyay sa wad. Kami na magkalilatok yung mo, ipang po na siya sa Matay Committee in Finance, Melel Chairman, Carl, awan mo ni me, floor amendment wa itan. Kaya bangka ka napali. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko po mo yung bangko po karos. Ito nga kapag ito nga Vice Speaker po kaway kasampaluo po kaya big money after sa palsang meeting and money naruta na bang kadrab ko money yan ichar sansal nan analysis may option budget kuya niya money kapung ki kaway to po and kinted po niya pag kemudian ko sendet maluwat kamanala o patotala eksekutif ada patungan mesodomoni dari kita itu beliau yang irairu ikapenggi yang Vice Speaker begitu ensan nan sama dari channel maktai lucu ton kawai din sama dari lapisan budget mungkin we analysis in budget kan niyan so reprogram kan uyaw tapi saya may open and tahu minan bukan sama material campaign public safety o option budget makaway tata floor amendment would ime ele floor amendment would kapan kila sangayong ranwood patatawad niya polongan ni kalangan ng Vice Speaker kupromuyo essential kita akan loyang nanurayang magteka manala moni asya ka di paduan mesodo moni mawad essential na miyo moni kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl, pwede kaway mo o magkansay. Speaker Iya ito masinabal floor amendment. Kami Vice Speaker. iman kaysa balje cuma sekarang wow ikatunggi kawewe mesang chairman finance pwede kawewe metan Joseph Purajaylo apali pagkasambal na Purajaylo Wangkap cansal na jahil doyang sawan kawewa na taliyat kawewa na niya muni at taliyat suwari ng kawewa na chairman sabon man biyo cansal na niya muni kailangan ng chairman o kailangan ng speaker Kalangan Vice Speaker, miyata masinaban floor amendment silubuki walisak payo, laban niya riyasak kuno. Speaker. Kamu Senator Edward. Kailangan po may honorable speaker kakachika sa college ng sa karon wow honorable speaker may batuan yung motion kailang kap sa man kita floor amendment silip to wali sa payo laminal ri sa puno tagkarya mo Chancellor mo kamagut mayor koros mo utong kamaguto masaniyay. Pwuhng masaniso kamagut paitar tay pangrutong tiyer masanabe koros mo utong floor amendment silip to wali sa payo laminal ri sa puno masaniyay. Pwuhng masaniso kamagut paitar og tay sabulman gitar floor amendment silip ko wali sa payo labi niya rigay sa puno. Miyata floor amendment. Honorable Speaker, Kamu Senator Ned. kailangan kami muna ipatro ay man patuan pa kita may tungol sa karan wow and patrang ito masan saler po ikiyanso iman patroan para sa pulmo magkamiti ang rusyon ng mga pagpag ma-child ka kan maiteng sa pulmo magkamiti ang rusyon ng mga minute 5 Pwede floor amendment yu yaini na pit medical referral KAPWARESOU. Sa karadawat rito kaya chairman and committee and moni o yang kan. Maka kama so abil mo pag yu me. Speaker saya komal sinan subis. Chancellor me kamagut yu Thailand komal lebinansuk Taiwan komal lebinansuk.
Kahit kumbaler,
Aler ong na sabun matay wiya kupur o mona tayo kumaltik tayo kat nan masya na ben kamutan ko sunet pa pukilimaw leben ya reisa kuno LT1 meter masya na ben. Mr. Speaker. Kaya bali itong asakaran wow. Yung patroan pata sa punma kamiti yan Roson Mao o patroan kapitelong kamumadaan wo kita kala nembe silip ko wali sa glama leben ya resa kuno pagkakariyaman. Riyaman. Dan sana mo kamu gitu korus mau tung kamu gitu masa ni yai. Wo masa ni show pag kamu gitu puitak tayo bangkat kian at masa ni ben. Ye masa ni ben floor amendment sa internet. Bambadrawan stato oralap aulebe. Men badrawan ibanut muri ban il florong chairman and committee and mone when Pwuhng cater. Niorala my Mr. Speaker, floor amendment nembe mi badrawan sakar Kadkadaur ban songan amend kemudian question nembe pa pagilimaw leben ya resa kuno LT1. Me Sota mone kap o sota ban petata moni ite provisionio men kapata-patrang puikian sewat tame mie ong tala lopo ong medical referral ong kampio me anane o soma me uninsured sa pulmo kamiti yan Roson Mao songa-songan men sagare ketian maluat me en euren kapata-patrang me ye reimbursement ari I met ni orala po my Mr. Speaker nuwag men patawan I long chairman committee and morning Senator Carl and patrang itong sakarata orala kalangan Speaker. Kailangan Chairman Ned, you floor room, Chairman Carl, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker itong wasabal bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Men pa din ang itong Chairman mo, Chairman Ned, ang KAPWARESOU may miyaya rong kamutan ukitaglawat. Tansal may manuwat kamanatar. Nananso yung niya men Pohnpei kay lalang kapal. Niya may bilkabing saledala. Pwede chok siya kawait sumawan pagkatar. Pwede insurance siya sudah kena bali kampio. Apa ini isong rabaki pwede kampio. Sumaw pandalan niya so may lala. Sudah payah mau. Kabing saledala. Legislature katrop kita. Irairo pwede. Kapalin kampiyon pati yang sumawo, mele yang sumawo, mele yang kapal. Ninduan kami sa leta lang. Miyo kay din pagyo, tangke. Eri nanasuwo, legislator kamanata, one monuwat. O pato one tim, Michael, mabangwi alati. Rangin kak apaliki kampiyokan. Kampiyokan Tegan kapan tela pagkatarlan sumakan. Remind Mr. Speaker, ikapun ke kamu watan wo kita kelam miya po apali kapal wo. Sansal me ita me layang portin Michael sa ito tang kumunwat po porto sa ikunsak. Ani aso me porto panun sakla iraita me bilka kosanedi ansukan mamunwat pantatok. Kaumutan ukitaglawat bilsong and payan kosan din insurance. Kosan din insurance na naisukan may insure kan bangin pain fine. Sabi sin naman muni insurance kan reimburse rail. Ay makamadawat song-songan bill payan kosan do. Penini lalang kapal o monuwat tatok. Aram bilkak reimburse pwede
tatawag po ko kau na badami ayer ni tuan malwot ya kamanata wan mono ni alam mai Mrs. Speaker men sagara malwot ko purmawan kag miyo dahil apaliyata na anwot ele kaiten ita dai ban sobay kapalwot men Pohnpei kan mana na sawaswot aray ban sobay kapalwot sansal me miya benene me billaleto ayo pagbagi sawas pagi ananen pagadar jogche kasanedir mapan pagadar o sudukak pagadar bagi sudakampiyo irar kasambal yumie emen somawo emaskun utanana kampiyo niyangi monuyo sudah tadak kaiten pergi port sudah ujung apa itu sudah unsak koren ka kamanata monian ka kapali kampiyo armia men senador meut pain kampiyo ko somawan ka kumasel ikabang yang senador meno pain tatang ki pain sabol me tungal chet ko na paliala anani somao melel me tuwasin pasan kosanedi Hutan government ban pukaki abol ban rosan mau o government ban kosan di planin tatak me ban kama ala abol ban rosan mau kamelele me tatak me pada bangku purata me sangaranwat peyan rosan pasano kama ala abol ban rosan mau my Mrs. Speaker I kabung kemelel tatak mau me jungal chairman mau kaptelong malwoten ka katkiyan kupura kalangan my Mrs. Speaker. Senator Carl Mawar and Pohnpei Senator Simon. Speaker, kalangan ng comment ko sa pala ito mga pagpakan koros. Speaker, imen essential utut ni tumalan piyang Flora Amendment number 1 sa Timaw. Abiyat ay tuwal kalalapag ay sawot. Ang sawot niya kung Pohnpei naman patulang natin ko after right to valuation money should have fine pwede kada chuta money magtayban patuwan taong my care aramat should right to valuation panggap tabanggi money mautarana ne sawas kapal kaite ko asawut ay patuwang watak limited o ngata netanyang suma mat-mataw me aramas tuwal insurance tanpa tula metanyangi kawasaw tuwa tuwal insurance amit pampay ayat dun sumaw me menanana patula Philippine after tuwal insurance amin lab sa tempat patro ni auto patruway mauni or kaway dan patula Philippine buwagi atukal masa na nawiyaw after tuwal insurance ay rongata men Philippine kay panel to stock koy ay planeta pan murawi po sudah sampai la Filipina. Raimi mengkalalabak muaniwot tayo bang kot bilang may kere sawasa attendees attendant. Ayat mo cuma mensudah tuhan insurance. Kaya yang apa dia jangan muaniwot limited orang atau beban yang Israel cuma kan memiara tuhan insurance. Mungkin we that intention and feel what dia protect. Ia tayo panapali. Pwuhng men kitailan kot yung broad interpretation. Mamia sumaw yung muday essential super actual insurance apa namin pagkatol lahat munit yung kaktawa sa Pwuhng essential me Pohnpei suta mun tamra paduwi rin tayo suta mun kamu dito ko bangko bro ay tukol mo bangko bro chairman finance iutong kasandiyan Kubratain me kisiro nok sensal mau ya utang kubratain ranwot monwot trailen kamanayam me pan yang sumau me biaran tugal insurance te empiri sawasa Israel me suraran tugal insurance ap anana padala moni minande kawit mas kalangan ko Senator Simon Sansal makalalabak mo Chairman Carl itu malu asal bangku purakan koros I kabengki
Kurama misan-san sangkam bakabayan Representative Saim Pwuhng tatakiyon bilkak Pwuhng iraikan me sode tungalen kipaya mo insurance apa nana ben pagkadar nan kosonet wad niya kamanaman la o yalar kosonet pali kapal may padawanta ang ya cambio naninding tang kamu matang utaglawat ite wasa mawugutagla an kak may yang reimbursement ang kakuyawiyang penene me pena pali ray tungal cambio kamelela me eu kosonet choror porque petek ne ang kakuyawiyang may Pohnpei state government pan kak apa-apa li pagkatapos ilan iraikan masuk sabulman ke insurance pergi putaan arrangement ban yang numan pukau government ban pukau ki semua pukau tua ada ansawat arrangement memia nan bungan insurance o numan kan makin accept sama dengan insurance apran wat ong irai masuk insurance ni asam merakan pagader kinapol ban kasantin monu makin katarala semua kanawai irai pato Pohnpei house akai dan irai kan makin patola Filipin kasantin datak ma papali semua kan makin patola Filipin pato nan pungan insurance o numan kau sira pato nan pungan government o numan kau Ari kamelele me ireu ka sampal anane napol abanu ta napol choror ko kasandikan me ban mie ka wito ta ban pin mie sang sama dai kan ban rosen mau po sangan wewe pene me kama getso mau nan bungan nemon wunin Filipin kan no Michael anane pil mie nan bungan nemon bukau o Pohnpei state government mai Pohnpei state government pan kasane dia me medical referral kan apple o ang rai masuk insurance o kan patola away pilpan kak patola duman wanin Pilipin kan ang away essential miya kasanti tan kaway din kampak mamaytang irai man Pohnpei kan ang kak patola tripler o kaypak pwede wewe pa naman miyanan pungan tripler o duman wani kan na away irai semua buka pilih kak patola numun muni caikan. Hari kapung tu kawai jen kembang bayang abu sana tersayang monaimen pagi kawai tuan kakuyau tetak coror. Amawat jangan kakad lamo tayo apa lihat asang. Kalangan main Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl Humawar ay Speaker. Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Imen perwan data itu al cutrong floor amendment wood. O kapatayang wiyata motion tayo representative masan ben floor amendment sidibugu pulisag limaw levelya resabuno sa kulman kita. Karyana. Chancel makamagat yung mayor tayo representative masan ben floor amendment sidibugu pulisag limaw levelya resabuno harus mautung kamaguto masan iyay o masan iso kamagat po ita tayo representative masan ben floor amendment Koros mautung floor amendment sidibugu pulisag limaw levelya resabuno masan iyay o masaniso kumagat po ita tayo sa kulman kita floor amendment sidibugu pulisag limaw levelya resabuno miyata masan ben kamutang kusunet Speaker. Kami Chairman Perez. Motion and representative main motion was sa kulman ito kariyaw kansak lang matawad. Magkamagat yung miyata tayo ng representative masan ben kamutang kusunet pap kulimaw levelya resabuno LT1 Koros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut po ita tayo tingtiyan masan Pagi ada bangkat yan ang karyaw kem seklan watawal sa ulmatay rule may required duplication ban siliti o kamutan ko sa network ban uyalar kamutan ko sa net pap kilimaw levelya resabuno LT2 tayo bangkat yan ang karyaw kem seklan watawal tayo ban po na sa chief clerk o lupuran marakan Senator Abram, Hey. Senator Archie, Hey. Senator Carl, Bye.
Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Irene, Hey. Senator Joab, Senator Latorre, Hey. Senator Leben, Hey. Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Hey. Senator Simna, Approve. Senator Simram, my Mr. Speaker. Ay, kailangan dyan sila yung way pa kung may sabol matay lusus may toko kamuntaan ko sunod pa kilimao liban niya riyay sa kuno LT2 usus riyay sa kay usuro may uwang ran mo tayo kamanalar kamuntaan ko sunod pa kilimao liban niya riyay sa kuno LT2 Bachelor kamuntaan ko sunod pa unfinished business ay ban po na siya sabol matay floor leader Lador Ay, kailangan ng kamu speaker, kamu kubro, mo na iban patrola, kamu kubro kinyo, sancho, yung kakpatawan. Ulian community, meron senator kang koros. Meron sa karo kubro may kailangan tayo lang kak wow nikiyol kasampalin way man mayang. Patong, sabay material yung kubro ng ranwat, yung former lugang malap to ni Sarabio, nakabungkan at kilukin taka, man pag tayo lang kak katiyang ulman yung disipo. kailangan ng promo floor leader Lador pag yung ulian tayo tiro po na siya ulit kasambal yung Tony Sarabia mayang pateng tenan kuya prunan kailangan ng promo sa inyo Speaker, kailangan speaker ay tumalwaw sa palang kak tutuwa ta bang from kasambal wat speaker man sa karok burmaon niyo kailang kak rop sabay matay kalender o from sa pal dalam ba na item ng paisa kayo yung standing committee report dyan siya lang mga makamagit yung mayor tayo na sa Valdala pa sa matay order of the day ay standing committee report o pwede yung mayor utupan kamagitwo iman patroon tayo lang sa pal talaban standing committee report iban po na si floor leader Lador kailangan speaker ay tumalwaw tutuwa ta bang from kasambal wat speaker man sa karok burmaon niyo tayo lang kak place standing committee report ng basilip kriya sa kayo labi na riya sa puno ng sabay matay kalender rangot Kariya man. dyan siya lang kamagit yung mayor sa floor leader tayo lang place standing committee report silip kriya sa kayo labi na riya sa puno pa sa matay standing committee report and run what pwede kamagito mayor ultrape ay man patroon pakitak tayo lang place report what pa sa matay standing committee report and run what kamoy floor leader kailangan speaker ay tumalwaw tutuwa ta speaker man sa karok burmaon niyo tayo lang bilgak place standing committee report ng basilip kriya sa kriya labi na riya sa puno ng sabay matay kalender rangot Kariya man. Chancel kamagit kawait sang floor talang bil place standing committee report silip kriya sa kriyaw liban niya riya sa kuno pwede yung miya utupan kamagit wa iman bil patroon pakitak talang patroon place standing committee report what pa sa matay standing committee report and run what makaros place standing committee report kriyaw what ban po na si chief clerk Standing committee report number 3 riya sa gawlayan riya sa kuno. Standing committee report number 3 riya sa gawlayan riya sa kuno mapit miscellaneous communication number 3 sa gawlayan riya sa kuno sang farming finance. non-marginal report ay ban po na si Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker. Bila bada sa magkamdin mo ni amuwi itong alwa sa bal bang kupuro mo yung bang kupuro kan paro si bilbad yang
kupurakan o kasamuan di padaton ol kasambal mesansal Mr. Sarabio the look me batyang tel mensang rangot mai Mr. Speaker ni wawo kara-kara kamakit maluat yang ka kuya kupurki standing kami di report silup kuriya sa kayo leban liya sa kono naman Chan salang mau kamakit memia koros mautrum kamakit masani yei o masani show pag kamakit ya paitak trebang kerjaan dan masani be kamu chairman kor nangan mai Mr. Speaker itu ngal kapeng buki maluat ya kupurki standing kami di report what in place nan sama de kalendar buki ya ta karwaru yu me sama kamatin moni eu que yang option sports NOC the National Olympic Committee melel pali magna babali kamadongan pator sainsal memia mana kapun Pohnpei kay mayang puidanan kamadongan pator mau palau o puida marachangalen ki kawait mia rakak yang Olympic in sampa ma raban pausela arail yang patyang kamadongan wrestling kan kasandiran wiwiyawinan wain pasibungkan eri mai Mr. Speaker nan parwat nintuan tatawagan ubana miyanan pungan sama Thailand nosi option sports so manakap kasambal man mauya coach and Israel manakap bukan makinulian Pohnpei o nintuan na rawulian Pohnpei rawulian FSM nan kamadongan wrestling Mr. Chevry Yohanes mauya coach in Israel manakap kan ululian Pohnpei ululian FSM nan kamadongan sports kawait me puweke puita me mia nan kamadong mauya nan win palau Israel ira manakap riamen me ulian Pohnpei kawait miya me kakiyang kamadongan pator me kasandiran wiyawi nan win Samoa nan parwat melen nan sumbungwat eri bugi kaunapatan chete me bana pali Israel son pator pukat buen kaunapatan me miya sang sama Thailand nosi apali MN coach Mr. Yohanes MN manakap me puitanan win palau manakapun Pohnpei o men manakap me bin puita nan kamadongan palau me wiya manakapun rukmen MN manakapun Pohnpei me ninduan kade dan Mr. Yohanes kaki yang buya kamadongan pator nan win semua me puina sudah apel puegi kasantin moni kan sudah lel apel ben puinan emen manakap ai meleta option sports no CEO nintuan kawaitin Mr. Yohanes paroto karonong yang rail committee Tungalen kisapun man ke puegi isanalam kapeng puegi puitakan me Israel manakap pukat uya akan kalangan ala Pohnpei akan mawang eten Pohnpei melel pilikan mawang kecaikan me pilikan selaki way kan me keniyang kasambal ki puitan kamotong me na besa melel me Pohnpei kan patyang ai meleda kami tu kawait kaitan moni cup men tataka moni yu makamana mantang option sports melen kala rianan lemakit malwat kamanata na pali sports activity kan maban magmagit Pohnpei yo maslikan Pohnpei ang kakapal sang nan monuwat o yang ako moni chekan mapapali kamadang sports option sports and kaktatang ko moni bukaw o apali ananin po inan ticket o ananin po inan stipend ang manakap men mepan patyang kamadongan wrestling wat o insansal eten manakap menet ye Mr. Risky Pahrek patawanta met puente me kasantin tatak me malwat pan apali men sang rawat epitata
manakap kesempatan mobil yang patuang kamadangan pataro puitanan wen maselo waitikan kami melel me koneng melel uchut and sawasin moni and mie ong manakap menet puen kak to sela lalapati yang kamatong kesempatan mobilkan kalangan ata kecil men Pohnpei ni aso merakan puitau patuan long atau coal silver bronze kan remai Mr. Speaker kami tisote sabun man ke kasal oni aso wote kawait moni me kamana mantar aime office and sports center tangki aime le tatawat padote ne report sote padu ne kamodang ko sanet ko moni kan kamana mantar Richard and apali tatawat ani ara lam mai Mr. Speaker yung alin kaya sumaw pada sa mga kamagin moni o Pwuhng yang Mr. Yohanes o Mr. Fiscal Pahrek pueki ara lalapot yang kamatong may rawul-unian Pohnpei pati yang met manakap men me utan puitau kasik pe me kakayang Olympic me panwiyawi Australia Mr. Kevin Celestine and Nosi me pan pukoki kalangan may Mr. Speaker. Now, Chairman Carl, may ito masalang ben standing up to report silip kuriya sa kayo, laban niya rin sa kuno, Commissioner Edward. Kailangan ng Promi Honorable Speaker ng kakatiplayo kaya sa bali tungkol sa karunwaw. Honorable Speaker ni Sophie Gasal, kawitan na sa Ansaler sa Honorable Chairman Carl, nakawitatar, melel maurin standing committee reports silip kuriya sa kayo, laban niya rin sa kuno. Imi men pacuan kiu motion challenge gagang reaching timasan dan robot ikol karyaman. Naman. Chan sa lang mga makamagit yung miya Romia karyaman na mo na iban po na siya, iban po na siya mga Senator Edmond makawatan ni lima mo na kamagit. Kamuy Senator Edmond? Ano siya, imen iya ato kamagit yung kita lang timasan kan mau po ito tujuan studio langan. Langan. Karos mo itong kamagutaw talent reaching timasan ben standing committee reports silip kuriya sa kayo, laban niya rin sa kuno, masa ni Pwuhng masa ni show, kamagit pa ita tayo reaching tiyan masa ni be. Una tayo ban katiyan na issues, ong report, ay men patron, kamera lang may chairman bang uya kamagit kapin report po dan kakan pagkatariyang, talikan makunayangan pagkatariyang. Karos mautong tayo sa paliman kita standing committee report silip kuriya sa kayo, laban niya rin sa kuno, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagit pa ita, iban po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker pueki iban purang tungalan kaya sumaw tungal pa Pwuhng pueki kupur mo mesan sang manuot kamanamantan report wot pueki kesembalin tatawot iban kawit kamagit pen mono iban apali puena ni Rail manakap kesempal silimen me pangulian Pohnpei nan kamatongan patal me panwiyawan nan wen Samoa kapin report wot angkak pagkadariang NOC pagkadariang option sports obil pagkadariang Mr. Yohanes na uyak coach and Israel son kamatongan patal pukat puen ka kuya cheten tatawag me pan kawait apple dan puenan Israel kan mesan sal nan report wot kalangan may Mr. Speaker. Standing committee reports number silubgi ri sakrial and ri sakuno mepet legislature pen number Pwuhng sakuno la and ri sakuno sang tesal migim tin finance Jangan mo modre tayo lang kakatiyan masa ni ban po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker tungal wa sa bal bangko promoyo bangko program para si bileo bata sa mga kamitin monyo nuwa karagara kamagid malwot tayo lang kakuya ko standing committee report silubgi ri sakrial le manyari sa kuno. Karyaman. Chan sa lang mga kamagit, karos mo itong kamagit masa ni Pwuhng masa ni show,
Pagkakamagit paitak tayo bangkatian and masin po micro point po na sa mga chairman and money chairman card. Kailangan may Mr. Speaker, standing kami the report, silub ko riya sa kriyaw, laban nangyari sa kuno, itan ka mo tango sa nagpapagiya sa kuno, laban nangyari sa kuno. May pagpagmaluwatin, kamanata, pagpen reprogram, ang money kan, may maluwat kamanayang EPA, the Environment Protection Agency. Pura ka kapali, Pwuhng pantin tupsun tatak kasampal merakin apali ki pilikan melel tupsun test pilikan makin apali naman wani school kan o yang aga bilan PUC pero yang kapalwat Pwuhng ki manakap makin apali tatak chungalen ki kabil sale dalayang Pwuhng sang chungal tatak wanan soyu email eta Pwuhng bantuan para ta Pwuhng pen taraboy kan makin apali isapen tupso bukat sola mokit dari to ranwat kompani makin apali yoto tupso bukat pagpag to ang EPA pen kakapali 1 Pwuhng bantuan wat padpadan wandala wanakit wanabugo paisak silu may Mr. Speaker kasampalin tatawad Pwuhng eu tato kasampal me EPA bago Pohnpei me apali makalakal and pilakan me uyamen karoson me lel numonuni school kan o pil me pilkan apal pasang nintuan PUC apali Mr. Speaker nan karong-orong esansal me kawaitin budget office Pwuhng EPA o kawait na wan mo ni mamiya nanaray chungal budget ichar po ang kakri programa o pali tatawad. Ano yara lang may Mr. Speaker o Mr. Speaker iman paduan matatawad ipatikiyang Chairman Meral Committee Environment po ipaluwa patupan Committee Environment o iman George at ang itungal Chairman mo Chairman Artu kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl yung floor ang Chairman Artui. Kailangan ng kompromi Mr. Speaker. Kaya sa pala itungal sa karatahan. Wow. Moin tama itungal Chairman Mao and Finance kasaleta. Moin ni memela lopong. Kawawakan masansa lo irak kasampaliw met o melel sa pulmachay palian EPA. Remake ime karetan so timinuyata motion yung thailand kak rujungati masan pa Yemen Masulaan masan ba esansal kamagit yung mayor thailand rujungati masan ba standing kam to report silub kuriya sa kriyaw liban yari sa kono koros mautung kamagito masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paitar koros mautung thailand sa bulman kita standing kam to report silub kuriya sa kriyaw liban yari sa kono masan iyay Pwuhng masan iso kamagat paita rok tayo sa pulman kita standing kami to report silub kuriya sa kriyaw laban niya riya sa kuno. Ano man tayo floor leader Latoro? privilege my Mr. Speaker. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker Pwuhng ibang tungalang privilege o itungal sa karmisig Pwuhng ibang karay-rayla sa matay session. Minutes kay. Mr. Speaker, nananso umawad iman uyata floor motion. And muy-muyang sa magkamatin moni. Ang kakayawang mas sa matay kampan moni o option budget. Pwuhng tatawangkan maluwat kamanatar moni. Upside kakapali isang sa matay kampan moni o apali business kan Legislature Pwuhng sapis merel kayo sa matay so sa wasin kuson na dagan nan case kan miyanan malong ko bungililan na presem malong ko bungililan Pohnpei Pwuhng met receipt kan tatok Pwuhng tatok kasambal magtayal kaulang malan wawililan Pohnpei ni aray sopay kato sopay kapdolongan dyan pa sa tayo Pwuhng met muni kan mabil ka naman daw ang STA
normal word bukitala kawaitin mon word pakai silu when kak apali kawaitin samatai kampan moni o bil padamat my Mr. Speaker peite in samatai tonta tongkai me ele niaso me repatuan overtime o murana repatuan overtime repatuan ara tungal paycheck nintuan kapat memia dame irai tonton tangkan kasik uksang kapat me sama dail kampan moni uya yang arai tungal cangkan kita bukat kesampal buki kita tak mauren penene cikicik kita tahu word enka kapol karwaru aku purkan pan sana imen pagi nuwa kara-kara karang-karang word enka kuya okilak tuwa ni may sangan ni alamat kalangan may Mr. Speaker in patawan makamagat yung mo kan Yaman. harus mau ujung kamagat to masani wo masani so kamagat paitar niya masani be sanchal me chairman murkawai tatar or Motion lagat rojang ti passion bill. kamu chairman Pahrek With a motion rojang ti passion bill Central Chairman Finance. Wasain. Moni ban pona se kamu kupurai pona se mas internet makawatan lima mon kamagat kamu sa internet Sakar mesik buek ye te samwe. Kamakit per tung di masan bo makariya meno. Pui retra yu mi men padro sini regis mi bil kasambal yu men kapatrayan. Pue petrek ben wiyawi. Kayu jalan neniu on Shaylogan actuarial. At data labs or extended there. Israel katakatoki alignment advice. Sanger na nakotrope o element sa kapwelta Israel sopal and actuarial and supplement pay with health insurance men leletor paran kawit kin trial met up shaik. Arian will sansalatan and korong-korong ban wiyaw tala nen on Shylock and actuarian kan. Imet itong aliran pagpag po ni pilyang patrang tama sansare. Imet niya alap na. Speaker. kamu Senator Pahrek Plan Speaker. When proper parwan amend motion mamia o kapatayang ram Central Chairman Health. imen bagita talan komal ma tay komal
you. Amendment in floor, amendment memiew. Kamagit sang Senator Net o Mia Karyaman pe koros mautung kamagito masani yei. Pwuhng masani show kamagit paitar o iban patrongan yang Chairman and Carl nito wana kawait kasantin karong-rongkan and kaksansal kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Niwawo karagarak ang karong-rong mabana pali STA yo kawait mamiyasang Chairman Ned ang kakuyaw kilak tuwaw na may isang lakap. Ang mapit sa mga legal counsel o invoice kan mapali kaptulong ang chamber sa tayo o puwinan sa mga ito ang tatang kanan kakuyaw niyalam bil kilak tuwaw. Kalangan may Mr. Speaker. Sang ni Pakayar Sansal sang Solmadra Chairman, koros mautung kamaguto masani yei. O masani show kamagit paitar o assignment mo assign na ngay sa Solmadra Committee and Moni. Miyadre Ratoro. The privilege, Speaker. Kami floor leader Ratoro. Kailangan kamu Speaker mo na ibang patula kamu kubro yung bilkak ulian tikat-kat kasambalwat melil sakara kubro mail dahil langgak bil kasamuwon ki pataton Mr. Kilmeto Pulio mabilian patong tayo sabon mo tayo yung mga ang pakiyaw lupon-lupon. Kailangan floor leader. Yan po na siya yung mga nakapkasambalan Pohnpei. Mr. Kilmeto, yang pati ang tenan. Uya kubur, uya laman-laman rano. Kamu floor leader. Kailangan Speaker, tinggal wow sa pahan. Speaker man sa karo kubur maon niya tayo langgak rop sa kulmatay kalantaro. Prong sa pahan kilampahan, item ng paisok tayo yung pil kalantar. Kaya sa mga kawaitan floor leader, kaya sa pahan kilampahan, dampe isok tayo yung pil kalantar. O iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Bauki sa Kanula and sa Kuno Bill for Act, amending still on number 11L-77-25, the comprehensive budget draft for fiscal year 2026 and for other purposes, on what to KU. Talaga katiyanan masin naman kamutang kusunet ay bahan po na siya sa Supplementary Chairman and Moni, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa palbang kupura mo yopan. Kupura kan korwes. Ibigmen pati ang maluwa jo kasamuwan kepada Don Mr. Kilimeda pati ang child. May Mr. Speaker. Nawaw karak-karak. Kamagad maluwa tayo ang kak. Uy kupura ko yung watawat kayo. Kamutang ko sa net. Papukiya sa kuno. Lamaniyari sa kuno. Yaman. Dan siya lang mga kamagut mamiya. Koros mautong kamagut to masani yei. Pwuhng masani show. Kamagut paitak tayo bang katiyanan masin naman. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa palbang kupura mo yopan. Kupura kan korwes. Ibata sa mga community mo niyo. Kapwuhng maluwad po kamanamandan. Standing kami the report. Silup kuriya sa kriyaw. Lamaniyari sa kuno. May itan kamatang ko sa nadwad. Nintuan esansal kamatang ko sa nadwad maluwad ang kakupureta wan moni yu may padan wan chala wan nakit wan bukupay saksidu wan kak reprogram sang pan personnel and budget and EPA wan kakapali puipan din tupso kasampal kay may EPA kintatang kupuran kak song tetes makalagalin pil kan may purple Pohnpei, Melel School, Namunwuni o PUC o wasatikan. Niralap ikaw matang ko sa Nedman may Mr. Speaker. Sige. Diyan siya lang mga siniban kamutan.